for Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Uba Albertus Lapang, Wenig Nongïalam Jong ke National People's Party ke Jirang Constituency, haka atrik unailar arajar apusan. Ula penyeso ialah di ke BJP, Haribhoi District, haka jingalang ke belong hador barhol, jogeshnong harli bagan bernihan. Uba Albertus Lapang, lapediang buram syag BJP, berkentup ru, ikiwe-ikiwe Nongïalam na ke NPP, ke UDP, bat na ke Seng Congress, da ke Nongïalam Jong ke BJP, kata, Presiden Jongga Yuva Mosha uba mewakir lingdo, Presiden ke BJP Ribhoi uba sen thaba bat kiwe-kiwe. Hakan nigesngi, ke BJP Jirang Mandal, kelapin kuburam ru yu samla Johnny Nongrum, ubalong urangi kura MMA balapau haka jella. युवा मिनटों से सम्मानित करेंगे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और युवा प्रेसिडेंट दोनों श्री जॉनी नंगरम जी के लिए या कहीं क्यूसर जो कपासी के जोगी हमको करेंगे जिरांग Constituency आगे जो कपोर कस्तुम्भारो बंधन या ई बेनेडिक्ट माकरी ई बड़े की पार्टी लीडर जो का UDP में मंडल कुंजूरो ngangkot या ide ई परलम Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongphi wan jit nok loi na maulai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra